Dragi zemljaci, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Evo dočekali smo još jedan Kurban Bajram. Zahvaljujući vama još jednom ćemo obradovati naše građane širom Bosanske krajine, od Velike Kladuše, Bihaća, Sanskog mosta, pa evo naravno Prijedora, Ključa, sve ovdje do kapije Bosne i Hercegovine u Bosanskoj Kostajnici. Dakle, počeli smo ovdje u Bosanskoj Kostajnici s podjelom bajramskih paketića i sami ćete moći vidjeti koliko je to zadovoljstvo i koliko ste uspjeli još jednom da obradujete sve naše mališane koji žive ovdje, dakle, u Bosanskoj Kostajnici. Imaćete priliku, dakle, da u programu televizije Bostel prošetate gradovima Bosanske krajine, gdje ćemo pored ovih bajramskih paketića podijeliti prehrambene pakete i naravno kurbansko meso. Ja sam Hana Smajić, imam 11 godina i jako sam obradovana i drago mi je što se poslalo ove paketiće za djecu. Ja sam Demir Bosnić, imam 10,5 godina i zahvaljujem se za paket. Assalamu alaikum, Bajram Mubarek Olsun svim vašim gledalcima i slušalcima. Drago mi je što ste i ovaj Bajram uljepšali i meni lično i ovoj djeci ovdje u Bosanskoj Kostajnici, jer je Bajram zaista velika dječja radost koju pamte tokom cijelog života. Zahvalio bi se u svoje ime, u ime Međlisa Islamske zajednice, što ste i ovaj put iznašli vremena, sredstava da ovu djecu ovdje u povratničkom džematu u Republici Srpskoj, u Bosanskoj Kostajnici, obradujete ovim lijepim bajramskim paketićima. Pa svakako, ja tu ne pravim nikakvu razliku. Dakle, naši ljudi su naši ljudi bez obzira gdje oni žive i borave. Da li su u Americi, u Njemačkoj, da li su ovdje u državi, mi smo svi jedno, mi smo jedan korpus, jedan narod i kako nas uči i Islam, a i naš tradicionalni bošnjački, bosanski merhamet, da onima kojima je pomoć potrebna trebamo pomoć, izići u susret, uraditi što možemo od sebe gajret, što možemo hizmeta učiniti, pogotovo u ovim Mubarek danima i u onim dijelovima naše države, naše jedine Bosne i Hercegovine, ondje gdje je to zaista neophodno i potrebno. Poštovani efendija, hvala vam lijepo i evo molim dragog Boga da nagradi sve one ljude koji su na bilo koji način, pa makar i milimetar, sudjelovali u tome da danas obradujemo ovoliki broj djece. Hvala vama, ja sam evo u bajramskoj hudbi naveo to i spomenuo i rekao sam da mi Bošnjaci obično pričamo o onim negativnim stvarima, znači ono što se negativno među nama dešava, brzo se pročuje i brzo se proširi i dođe do nekakvih neslučajnih razmjera, sve to. Međutim, o onim dobrim stvarima slabo govorimo. Ja nastojim da sve te fine stvari, dobre stvari koje se rade, istaknem na mjestu na kojem treba, da što veći broj ljudi to čuje, da počinjemo isticati ono dobro što je kod nas. A sigurno imamo više dobrog nego onoga što je lošeg. Hvala vam još jednom svim gledalcima Bostel televizije, čestitam još jedan put Bajram Mubarek Olsun i da nam, ako Bog da, Bosna večeras pobjedi i da se plasiramo u Brazil.
Ja sam Dijana koja ima 4 djece i živim sa mužem, podstanari smo. Muž mi je trenutno ošao kukuruze kupi za ljudima koji beru, pa kupi i dogodni nam kući. Želim da se zahvalim ljudima koji su nam ovo donirali i želim vam sve najbolje za praznike. Srećan vam Bajram. S nama je Alma Dautović. Alma, evo mi na neki način smo već duže vremena prisutni ovdje vama, vašoj porodici, zahvaljujući našim ljudima iz Sjedinjenih Američkih Država pomažemo. Evo, šta nam možete reći nakon ovog našeg današnjeg dolaska? Pa ja sam se iznenadila, odmah sam vidjela da ste vi. Rekao, opet je došlo, bili ste skoro. Ja se zahvaljujem svima koji su pomogli, jer nigdje ne radimo. Ne znam šta da kažem, hvala puno. Da, evo Alma, ljeto je prošlo, dakle, je li se moglo išta zaraditi? Kako se zima dočekuje? Pa nije moglo, on se razbolio 4 mjeseca ga uvatilo u kičmi. Išao je doktor, trebao ići uputili ga na operaciju, ne da operisat kičmu. Otišao je sad, probao nešto da uradi, makar malo da se zaradi, makar za brašno. Evo ovdje ima i brašna, i ulja, i šećera, evo vi ste sve ovo s nama pregledali, ipak ćete lakše prebroditi ovu zimu. Ovo će nam poslušiti dosta. Da, evo, kako je vaša kćerka? Pa sad je dobro, ipak još ne izlazi nigdje i boji se. A ovom prigodom opet se zahvaljujem svima koji su nam pomogli, koji su našli advokata i to sami ne bi mogli. Hvala puno svima. Da, koliko nam je ovom prilikom pomogao advokat Draganović kojeg smo mi evo angažovali zahvaljujući našim pčelanima i tako dalje? Dosta je pomogao, jer da nije njega bilo mi bi upali u neke probleme, jer smo neko je pokušavao da ide na neku caku, da se to sakrije, da se zataška, ali uz pomoć tog advokata mi smo ipak izvukli nešto. Dobro, evo mi vam se zahvaljujemo na ovom razgovoru i dalje ćemo naravno zahvaljujući našim ljudima biti kod vas i ponovo ćemo biti često naravno kako bi pomogli vama i vašoj kćerki. Hvala vam lijepo i evo da ovo u rahatluku za ove bajramske dane potrošite i da tokom zime imate manje brige. Hvala i svima ovom prilikom čestitam Bajram i sve najbolje. Evo dakle, dragi zemljaci, još jednom vam se najsrdačnije zahvaljujemo što ste i ovog Kurban Bajrama obradovali veliki broj kako onih najmlađih, tako i onih koji žive na rubu egzistencije, a evo imat ćete priliku dakle da se upoznate sa svim detaljima ove naše akcije koja ide širom Bosanske krajine. Za televiziju Bostel iz Bosanske krajine Sanudin Safić.